Oduvijek ste htjeli da naučite da glasno zviždite, ali to nikako niste uspjeli. Pred vama je najbolji vodič za zviždanje, sa kojim nećete pogriješiti. Kad naučite sva pravila kako se to radi, vidjet ćete koliko je to zapravo lako. Pa krenimo redom. Korak broj 1. Postavite prste u pravilan položaj. Kaži prst i srednji prst treba da formiraju slovo A, a ostali prsti treba da budu u obliku pesnice. Korak broj 2. Stisnite i zategnite usne. Možda će vam biti potrebno nekoliko pokušaja da naučite kako se ispravno zatežu. Korak broj 3. Jezik mora biti u ispravnom položaju, koristeći prste pricnite jezik nazad u usta i lagano pricnite njegov vrh na dole. Trebalo bi da stoji u obliku krivine, a prsti da budu više od četvrtine u ustima. Korak broj 4. Dišite kroz prolaz za vazduh koji ste napravili. Ako osjećate da vazduh prelazi samo preko donje usne, onda ste sve uradili pravilno. Ako vam se čini da vazduh prelazi i preko gornje usne, onda morate da smanjite veličinu prolaza za vazduh, koristeći prste u ustima. Ukoliko niste uspjeli iz prvog pokušaja, nastavite vježbati. Sigurni smo da ćete u vrlo kratkom periodu naučiti da zviždite.